nakong ena eo profensi ya KwaZulu Natal e neng e leka ho iphumana ka mora merusu ya ngwahola kgweding ya Phupu, jwale ke mona e se e boetse e wetswe ke koduwa. Dikgohola tse mpe di sentse dikgwebo le matlo a baahi mme ba setse ba itlhophere. Mopresidente Cyril Ramaphosa a tsheheditswe ke bahlanka ba mafapha a fapaneng ba etetse dibaka tse mmalwa tse anngweng hampe ke dikgohola tse akgang ka hare Ntuzuma le Umzinyathi. Ke batho ba ka hodimo ho 250 ba seng ba hlokahetse, ho kenyeletswa le bana ba bane ba hlokahetseng nakong eo kereke e neng e wela mokhukhu wa habo bona. Ha buisana le baahi ba wa 22 Clement ka bophirima ba Durban, Mopresidente Ramaphosa o boletse hore o utlwiswa bohloko ke ho bona se etsahalletseng baahi, mme a tshepisa hore mmuso o tla kenya letsoho ho thusa ba amehileng. We are dealing with a calamity of enormous proportions here, but our government is getting into gear. The Defence Force is also going to be here. We're going to roll out as much support and assistance to our people as we possibly can. Mopresidente o hlalositse maemo a KwaZulu Natal ile a masisapelo, mme a ne a sa lebellwa ho hlaloswa dikgohola tsena ile tsempe ka ho fetisisa nalaneng ya naha ena. Dilemong tse tharo tse fetileng, profensi ena ya KwaZulu Natal ile ya futuhelwa ke dikgohola tsempe nakong ya mafelo a beke a Paseka, moo ho neng ho hlokahale batho ba 85. While this is a disaster, we must hold hands together as South Africans, as people of KZN,